cyane mukizamure cyane haruguru hano natwe Yesu nashimye twatangije igitaramo twakitangiye ntimutegereze ko hari akandi kanya tugiye twatangiye turajya kubakira kanya ariko
tubaye tubakiriye muri umwanya wo kuririmba no guhumuzanya mu ndimi. Abaririmbyi batuyobore mwe muretse kuririmba igisirimba tituragikoraho mu kanya timwihute use nabata timuromoke ngo mwihute cyane. Tubanze tugire buke kandi abaririmbyi muririmba indirimbo zazindi z'abasaza n'iz'abakecuru. Izo mwaza muri magana z'abasaza n'abakecuru mu kanya mwijire muzanyu z'abasore zazindi z'amajwi yanyu. Igisirimba ni mwe mugicunze mu kanya umwanya uracyaro wanyu. Abantu baracyarimo baza tuyobore mu ndirimbo dufatanije abashoboye bahaguruke. Twaravuze ngo chef Bifaranga nawe yakundaga indirimbo. Nababwiye ko tungana ariko ntiyaragishobora kuririmba, ariko ndamuzi cyane yakundaga kuvuza ingoma. Yari impano ya Bifaranga kuvuza ingoma, kandi yagatafata ingoma kayikubita n'umurisho neza cyane akayivuza neza. Ingoma dufite ni hano, mucurange neza, turirimbe, dushima Imana. Ibi ni ibirori, ntabwo ari urupfu, ni ibirori by'umwana w'Imana wazamutse Imana yahamagaye. Ubwo tuza aho yagiye rero turahumuritse. Amen. Indirimbo mukomeze mutuyore, kandi Yesu akomeza abafashe n'abandi bashoboye guhaguruka. Nahaguruka wakuharirimba wicaye, si ikibazo guhaguruka no wakwikira yaririmba nta kibazo, ariko ikiza no gutekerezaho turi kugana. Yesu abahumurisha yaje kudukoranya tubanewe umwamageze kwirembo abamwe kumusaraba yaje kudukoranya tubanewe
Twese tuzamura ibiganza duheze Imana icubahiro. Haleluya! Tumaze kuririmba indirimbo umwamagaza ku irembo. Hano twaje gufata mu mugongo abo wabuze umubyeyi Pasiteri Ntagabo. Ikiri hano dufite kiri mu bitaro. Hari umubiri wavuye mu gitaka kandi ni naho uzosubira nyine kuko ari wavuye, ariko ubugingo uzosubira ku Mana. Amen. Kumva twaje guherekeza umubiri no gufata mu mugongo ababuze ababo, wabuze uwiwe mubyeyi wacu. Iki kirere turimo iki kiba mu muvugabutumwa umuntu adashobora gufunga amatwi ngo bikunde. Iyo ubonye umuntu agiye wari umuzi neza amazina se na nyina ukabona aragiye abavuga ko tuzogera kumubona, uzi tutekereza se jewe igihe canje ico nico kirakumenyesha ko Imana iriho. Ubuzima bwose bugira itangiriro bukagira n'iherezo, ubikunda utabikunda twese hatabuze n'umwe dufite umunsi gutya uzaca tukagusezerera, nzobanza cyangwa ubanze ariko iginzi hari icyo turi gukora hano kuririmba no guhumuriza umuryango, ariko kandi dukora isomo twubaka ubugingo bwacu, tuvuga tumwami Yesu Kristo aganze, dutunga Imana, dutunga Umwuka Wera kugira ngo igihe hiki bazoruririmba ubugingo bwacu bwazamutse bwasubiye ku Mana. Tuzamura ibiganza duheze. Haleluya, 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 haleluya. Reka disimasonga turirimbire indirimbo, turacafite umwanya ndagira ngo Bwana sifiwe. Amen. Tuzamure icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ngo mu bibi no mu byiza tugomba kwishima kuko tuzi uwo muzehe yaruhutse, ameze neza, uko iwe imibabaro yo kwisi yayibagiwe, araruhutse, ari mu mahoro. Ikibazo nitwe dusigaye, tugomba kuba maso kuko tutazi umunsi n'igihe ari Uwiteka ashobora kuza. Rero niyo mpamvu twaje hano kugira ngo duhumurizanye. Bavandimwe, turabahumurije. Pasiteri Ntagawa inshuti yacu, turakorana kenshi umurimo, niyo mpamvu twaje kugira ngo tubashigikire, tubafate ku mugongo. Rero mukomere, mwihangane, muzehe yaruhutse, muzehe ari mu mahoro y'iteka ryose. Bwana sifiwe. Turi hano kugira ngo tubahumurize. Rero bavandimwe, tubashe kwishima, muzamureka twishime, ntabwo kwishimira wapfushije ugomba kwishima kuko biragoye kwishima, ariko muzi ukuri kubera kuko tukuzi ko muzehe yaruhutse, ameze neza, nta kibazo. Rero tugomba kwishimira Imana. Reka Dismas yongera aze aturirimbire, nidushake twitondeshe. Nubishiye umucuranzi yaje, haje undi mucuranzi, nimwakurangwe niturangiza Dismas yongere kandi aturirimbire. Sawa, karibu. Umwanya ni wanyu. Yesu nashimwe, twongere tuzamure Yesu icyubahiro kuko Yesu muri byose agomba guhabwa icyubahiro agashimwa. Yesu niwe wateguye ibi birori, ntabwo twari tuzi ko tuzaba twicaye muri uru rugo rwa muzehe Toma hano uyu munsi duhumurizanya kuri iyi gahunda. Izi ni gahunda y'Imana, niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo izikora ibyo ishaka ngo mu ngabo z'ijuru, ngo no mu ngabo no mu isi igakora ibyo ishaka. Mu bantu bari mu isi ngo ntawayibwira ngo mbese ntawabwira Imana ngo se ibyo ukoze ni ibiki. Aho niho nihibera Imana, ikora ibyo ishaka, igapanga gahunda, ikavugurura gahunda mu ijuru, ibihari ikabipanga uko ibyumva. No mu isi igapanga gahunda zayo, ntawabwira Imana ngo se ukoze ibiki, kubera ko ari ipanga gahunda. Niyo mpamvu yavuze ko uyu munsi muri aya masaha tugomba kuba turi hano kubera uyu muvandimwe wagiye. Turagira ngo tubakire rero abamaze kuhagera bose. Twatangije igitaramo ejo bundi, uyu ni umunsi twavuze ko ari wo mugoroba wa nyuma wo gusezera uyu muvandimwe, uyu mubyeyi shefu bifaranga. Mwakoze rero abavuye hirya no hino hano muri Kigali no hanze ya Kigali, mu Rwanda no hanze y'u Rwanda,
ndetse no ku yindi migabane. Abaje bose ntabwo twirirwa turondora tuvuga abantu amazina cyangwa se tuvuga uturere dutandukanye, ariko turagira ngo tubabwire kuko mwagize neza. Ejo twaravuze ngo ni umuco mwiza wo gutabarana na Yesu mu gihe ciwe. Abayuda baratabarana, umunsi yajaga gutabara ko aja kuzura Lazaro hari kiriyo, yasanze bari bameze nkuko bagandaye nkuko tugandara. Yesu hari yeshituwe. Turabakiriye, twakira abantu bose muri rusange, ababyeyi bacu bavuye kure. Ndabona turi kumwe na papa Dr. kuva hanze hariya muri Amerika. Ishimiye kubana nawe kugira ngo twese dufatanye guhumurizwa mu ijambo ry'Imana. Turi kumwe twese, inkunga yiwe nayo turashimiye. Turashimira n'abandi bose ababyeyi bacu. Ejo twavuze ko twakiriye ababyeyi bacu bo mu mwuka, duhereye ku mubyeyi wacu Pasiteri Reverend Simoni. Ntabwo tureka kongera kumwakira kubera kuko niwe mubyeyi wa bifaranga. Ifaranga agakiza yakiriye mu maboko y'abashumba, Shumba Simoni n'abandi badahari barimo Noah, ariko turi kumwe nawe. Ndabizi ko hariho n'abandi bari kutuhamagara batubwira bari hanze, turajya kubavuga nyuma. Nabo bakomeje gutanga za pole bavuga ko bari gukurikirana ko turi kumwe. Simoni turamwakiriye kandi dushima Imana ko ari umubyeyi wabaye umubyeyi mwiza wa nyakwigendera. Hamwe na Simoni niko amazina navuze kuko dufite ba Simoni b'abanyabijombo babiri, nubwo baza bashaka kumurebera mwitombwe, ntabwo ari yabaye umunyetombwe nyuma, ariko inkomoko yiwe ni umunyabijombo. Ndavuga Pasiteri Simoni Sebitereko, kugira ngo tubatandukanye na Simoni Kanyamararo. Bari hano na nibo babyeyi bacu. Abo ngabo nibo baduhaye, ni bamwe muri baduhaye babijombo, batangije ibijombo kubabona natwe twicaranye namwe kugira ngo muri iri humure tubabona. Nabyo biradufashije, biduhaye ihumure rikomeye kandi Imana yishimire. Turakira n'abandi bashumba bose bari hano, abandi bose aho mwavuye mwese, Yesu abagire neza, kugira ngo dukomeze. Ariko kandi twakira n'umuryango wagize ibyago. Turabizi ko nubwo mubabaye hari Yesu. Hari ijambo ntaramenya, ntazasobanukirwa, nagerageje kubaza abantu ariko sinzi aho ryavuye, sinamenye igisubizo cyaryo. Ijambo ikinyarwanda cyitwa gufata mu mugongo. Natekereje se ryazanywe gufata mu mugongo, umugongo uba wacitse. Biba biyumvikana ko umuntu yafashe undi mugongo, c'est-à-dire umugongo uba wacitse. Mu bitekerezo ikinyarwanda cyanje gike, njya ntekereza ngo abazanye iryo jambo gufata mu mugongo, njya ntekereza ngo barabapagani. Ariko murambabarira kubera iki? Ijambo ry'Imana riravuga ngo duhumurizanye. Gufata mu mugongo ni umuntu wacitse udafite ibyiringiro, uba wacitse ku mugongo, wakundutse umugongo kubera ko nta byiringiro afite, bakaza kumufata mu mugongo kuko nta kimufata, nta byiringiro bihari. Ariko bikongera ikavuga ngo haba kubabara, ngo tugomba kubabara, ariko ntitubabare nk'abadafite ibyiringiro. Kibwira kuko abababara bafite ibyiringiro sinzi ko bocika umugongo, ariko mbabarire muraja kunkosora nakantu nibaza mu buryo muraja kudufasha nyuma. Uzi icyo kinyarwanda aho cyavuye. Gufata mu mugongo ndumva ko ari gucika umugongo, umuntu wacitse umugongo. Ntabwo twakundutse umugongo, turababaye ariko ntitubabaye nk'abadafite ibyiringiro. Niko ntekereza, kandi turababaye koko, ariko dufite ibyiringiro hamwe na Yesu. Kubera Yesu, kubera ijambo ry'Imana, umugongo urakomeye. Nubwo tubabaye, dufite agahinda, ariko katari kagahinda ko kuduca umugongo ngo ukunduke burundu. Turabakiriye Yesu aho umugisha mwese, dukomeza gahunda zacu. Turagira ngo turiye kwakira indirimbo yo kwakira umuvugabutumwa. Turajya gusaba twakiriye nubwo twavugiye muri rusange umuvugabutumwa umukozi w'Imana Reverend Kado. Yesu aguha umugisha mwinshi cyane. Basanze dutangiye, kandi niba ujya kubera Imana akanwa kuduhumuriza uyu munsi, aratanga ijambo ryo kuduhumuriza iry'Imana ashize ku mutima wawe. Turakwakira Yesu aguha umugisha mwinshi. Reka tudatinze ba basore tubahamagare. Fisher!
Tuzaririmba
mwicaye wateguriye ubwoko bwawe kugira ngo imitima ibashe guhumurizwa. Uyu mugoroba ni umugoroba wateguwe nawe. Abato n'abakuze bose bari imbere yawe. Dukeneye kumva ijambo ryahumuriza imitima ibabaye. Aya masaha mwami Yesu, umuvugabutumwa tumushize mu biganza byawe. Imbaraga z'umwuka wera zimumanukire, ubwiza bw'Imana bumumanukire, umukoreshe imitima yacu yose ihumurizwe nawe. Urakoze kuko umubashisha, ni mu izina rya Yesu, amen. Abakorinto ba mbere ni bice 15 umurongo wa 47. Abakorinto ba mbere, Abikorinto ba mbere, abafite Bibiliya dusome 15:47. Haravuze ngo umuntu wa mbere yaturutse mu butaka, ari ubutaka, naho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru. Kuko ubutaka ari niko naho ubutaka bandi bari, kandi nk'uko uw'ijuru ari niko n'ab'ijuru bandi bari. Kandi nk'uko twambaye ishusho y'ubutaka niko tuzambara ishusho y'ijuru. Nuko bene data, icyo mvuga ni iki: yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuraga ubwami bw'Imana, kandi ibibora batabasha kuraga ibitabora. Bikaba yategeka bigakomera, zivuga bigakomera. Ntabwo yari yavuga iyo kishatse ikivuze icyo mvuze. Abasomye Bibiliya cyane, abakunda gusoma Bibiliya cyane barabyumva, barabizi. Yivuze biraba, yitegetse birakomera, niko byanditse. Rero Imana yihumure, muryango ibahumurize, kandi ibikore nk'uko niryo sengesho ryacu. Cya kabiri, Bibiliya iravuga ngo mu bibaho byose dushime Imana. Nasobanukiwe ijambo ryitwa gushima. Ndivuge muri aya magambo kuko mfite umwanya bampaye, ngomba kuwubaha kugira ngo hase ni gahunda. Namenye gushima icyo bivuze. Gushima, Bibiliya iravuga ngo Imana iba mu mashimwe y'abana bayo. Iyo umuntu ashimye Imana, uwibwiye ngo karibu, uwikinguriye ukayibwira ngo kaze. Kandi iyo yageze ikibazo yasanze izigikemura. Yesu ashimwe. Byumvikane neza. Iyo mushimye Imana, ishimwe Imana yarariteguye irishira mu bantu ngo bahore bayishime. Iyo bayishimye baba bakinguye umuryango bakayibwira ngo kaze karibu. Iyo isanze barira izibahoza, iyo isanze bababaye izibanezeza. Niyoza umutima ubabaye ikawunezeza rwose. Biba ryari? Biba igihe aba bantu bababaye bayibwira ngo karibu 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 karibu. Kandi kuyibwira ngo karibu ni ukuyishima.
niko bimeze. Iyo mubwiye Imana ngo karibu, muba mukinguye imiryango ngo niyinjire. Iyo yageze izikemura ikibazo, kandi iyo isanze muri mu mashini iziguma kubongerera, iziguma kuzana n'ibindi bikenewe. Kandi ndayikunda, igira gahunda nziza. Yisanze bihari izibyongera. N'Imana y'ibinyejana, n'Imana y'ibinyabihumbi, n'Imana y'iteka ryose, n'Imana y'amagenerasiyo n'amagenerasiyo n'amagenerasiyo. Umuntu watahuye gushima Imana abana n'Imana iminsi yose, hanyuma uwo murage akawusigira abana be, hanyuma abana be bagazasigira abandi bana babo, n'abana bo bagasigira abandi bana babo, kizazi hata kizazi. Kubera iki? Bamenye ikintu kimwe, gushima Imana. Ni mushima Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi zayo zihora biteka ryose. Rero kuyishima turi mu bihe nk'ibi, ibihe nk'ibi ni byiza cyane, kuko ahantu umuntu wese ahaguruka akabura ijambo yavuga, niyo arivuze ukumva nyine aravuze nta kundi yovuga, kuko hari ikintu, hari ikibazo kidakemurwa n'abagabo. Hano hari abagabo, hari umuryango, hari abagabo, hari abagore, hari abakobwa, hari urubyiruko. Hari ikibazo kidakemurwa n'uko tungana nk'abantu. Hari ikibazo gikemurwa n'abantu, hakaba ikibazo kidakemurwa n'abantu. Hari ikibazo gikemurwa n'amafaranga, hakaba ikibazo kidakemurwa n'amafaranga. Hari ikibazo gikemurwa n'intwaro, hari ikibazo kitazakemurwa n'intwaro, imbunda za rutura. Hari ikibazo gikemurwa n'impamvu runaka, ibintu bitandukanye. Ariko iyo tugeza ari intwaro dufite, ari abagabo dufite, ari ababyeyi dufite, ari abana dufite, ari amafaranga dufite, nta bushobozi. Ibyo byose mvuze nk'uko twese tubizi, nta bushobozi ibyo dufite n'ibyo tuzagira bishobora gukemura iki kibazo dufite. Ikemura ikibazo gusa dufite ni umwanya umwe, ni uguhuza imitima tugashima Imana, tukayibwira ngo kaze. Iyo ihageze izinezeza imitima ibabaye. Haleluya. N'izinezeza imitima ibabaye, izikemura ikibazo amafaranga adakemura, abagabo n'abagore batukemura, kuko yitwa Imana ishobora byose. Rero bavandimwe, gushima Imana biri ngombwa cyane cyane muri ibi bihe, kuko turayikeneye. Aya mafaranga adakora n'ibindi byose twizeye kandi twiringiye, Imana irahari kugira ngo ibikemure. Imana ibahumurize. Haleluya. Imana ibahumurize kandi ibikore, kuko nibyo sengesho ryacu. Ijambo rya kabiri kugira ngo dusoze. Muri iyi minsi nawe ijambo rivuga ngo umuntu arimo abantu babiri. Iryo jambo ngiye kubabwira mundi mwanya usigaye. Umuntu arimo abantu babiri. Umuntu abamwe abantu babiri. Wowe urimo abantu. Niko Bibiliya yavuze. Nk'umuntu wa mbere yaturutse mu butaka mu itangiriro, nk'umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka, umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru. Umuntu abamwe abantu babiri. Ntanga urugero. Buriya umuntu
n'ubundi agizwe n'ibintu bibiri. Hari uyu mubiri tureba jewe nawe, hari uyu mubiri hakabamwo n'umwuka, uyu mwuka duhumeka, umuyaga. Uyu mubiri iyo udafite umwuka, uwo muntu ahindura izina, yitwa marehemu, yitwa nyakwigendera, yitwa umurambo, yitwa imayiti, yitwa intumbi, yitwa aya mazina yose. Niko bimeze. Uyu mubiri udafite uyu mwuka, uyu muyaga, si umuntu. Abanyarwanda babivuze neza cyane mu magambo yo kubika. Bazavuga ngo kanaka yitabye Imana, ngo umubiri we ngo turaja kuwushingura. Harimo abantu babiri, kanaka yagiye, umubiri we. Uyu muyaga, uyu mwuka duhumeka, iyo utari mu muntu, uwo muntu nta serivisi n'imwe yotanga, nta gahunda n'imwe yokora. Si umugabo cyangwa si umugore, nta serivisi n'imwe yotanga. Ikamuzite gutyo. Umuntu iyo arimo uyu mwuka, umuyobozi wa gahunda yavuze ngo ntimurangare, kuko nibyo tangazo yacishijeho. Protokole nta kibazo, baramumadufasha kugira ngo ducunguze umwanya wacu. Uyu mubiri iyo uri mu mwuka, uwo muntu atanga serivisi, akora akazi runaka. Iyo utari mu mwuka, nta serivisi n'imwe umubiri utanga. Niko bimeze. Icyo ngitambuke mw'abakirisitu, Imana yaremye umubiri iwukuye mu butaka, iwita umuntu wa mbere. Uyu mubiri uva mu butaka, umuntu wa mbere uva mu butaka, ukomoka mu butaka. Nta kindi kintu atekereza, nta kindi kintu azi ibyaha hasi n'ibyazi. Umubwire inka arayumva, umwigisha ngo inka bazaziragira gutya, biza bigenda gutya. Usibye bano bahungu bagiye bakurira ino, ariko nkatwe twagiye dukurira hakurya hariya. Izi nka nagazajyana nazo, ngasuhurana nazo, nkabana nazo. Gusa nari ngira umwana, ariko inka, ubuzima bw'inka ndabuzi. Narasuhuye, narayikukira, narayikuruhu, nakamisuri, igikubo, byose bisawa. Karero kasa. Uyu muntu wa mbere aza yigishwa ibyaha bigafata mu mutwe bigakunda. Bo kwigisha gukama ukamenya gukama, bo kwigisha kuragira ukamenya kuragira, bo kwigisha guhinga ukamenya guhinga, bo kwigisha computer ukamenya computer. Uyu mwana bamwigishije gucuranga, murebe ingene yacuranga. Bo kwigisha bakakwigisha ibi, bakakwigisha ibi, bakakwigisha bino, ukabimenya ukabikora. Uwo ni umubiri ukomoka mu butaka. Uyu mubiri ukomoka mu butaka ureba ibya hano n'ibyuzi, kandi uzi ukora ibya hano, kandi ibyifuzo byawe ni hano. Ni ukuja muri Amerika cyangwa se ukagaruka, ni ukwambara neza, ni ugutunga, utekereza amafaranga, ukwiyumvira amafaranga, ukareba ingene abana bazatera imbere, uko baziga. Ubuzima bw'ahantu buza bwigishwa uyu muntu ukomoka mu butaka. Ubuzima bw'ahantu buza bwigishwa uyu muntu ukomoka mu butaka. Nahagarukira, naho ubushobozi bwe bugarukira. Bibiliya yavuze ngo umuntu wa kabiri, Yesu ashimwe cyane, umuntu wa kabiri yavuye mu ijuru.
umuntu wa kabiri niwe uzuza kutwigisha. Umuntu wa kabiri niko Pawulo yavuze. Pastor, waturebere neza, turebere neza uze kuba dusomera Abakorindo ba mbere ibice 15:47. Umuntu wa kabiri, umuntu wa mbere agarukira hano. Uyu muntu wa mbere yo kwiba nibisanzwe, yo kwiba nibisanzwe, yo besha nibisanzwe, yo sambana nibisanzwe, yo roga nibisanzwe, yo gira nabi nibisanzwe, yo kwikunda nibisanzwe, yo kwikubira nibisanzwe, yo bingarya, yo kora ibintu bitamurimo nibisanzwe. Uyu ni wo muntu wa mbere ukomoka mu butaka. Nubwo buzima baye aza bingarya, yomenya kuryosha bitaryoshe, yomenya kuvuga ikitari mu mutima, yo kubwira ibitari mu mutima, yoba mubi akabesha ngo ni mwiza. Uyu ni wo muntu wa mbere agarukira ku muceri n'ibirayi n'ibyahano n'ibyareba n'ibyazi. Umuntu wa mbere. Umuntu wa kabiri Bibiliya yavuze ngo akomoka mu ijuru. Uyu muntu wa kabiri nuzuza kutwigisha. Haleluya, haleluya. Umuntu wa kabiri ngaye dusomere igice cya 15:47. Umuntu wa mbere, umuntu wa mbere yaturutse mu butaka. Tugendane pastor. Umuntu wa mbere tugendane rinda ndakubwira ko turavuga abantu bazoba hano bakaguma hano ndibaje hariya muri kiyambi barahari. Ariko iri jambo ariko ndari hawe bacu, ndari ibitaramo zose ni mukubwirizamo. No umuntu wa mbere n'umuntu wa kabiri. Umuntu wa mbere arikunda, umuntu wa mbere agira uburyarya, umuntu wa mbere yakomotse mu butaka azatekereza ibyaha. Umuntu wa mbere twagiye twasoma. Umuntu wa mbere, umuntu wa mbere yaturutse mu butaka. Yaturutse mu butaka, ari ubutaka. Naho umuntu wa kabiri, yaturutse mu ijuru. Aha twagiye. Nkuko ubutaka ari, ubutaka uko bameze niko n'ab'ubutaka bandi bari. Yego. Kandi nkuko uw'ijuru ari, uko uw'ijuru ari niko n'ab'ijuru bandi bari. Yego. Kandi nkuko twambaye ishusho y'ubutaka, nivyo bibanza, niko tuzambara n'ishusho y'uw'ijuru. Yego. Nuko bene data, icyo mvuga ni iki? Yuko abafite umubiri n'amaraso, aho abafite umubiri n'amaraso, bisa. Donc bagarukiye ku mubiri n'amaraso gusa, niho bagarukiye. Abafite umubiri n'amaraso gusa bizagenda gute? batabasha kuragwa ubwami bw'Imana. Aho kandi ibibora bitabasha kuragwa ibitabora. Nuko gasobanura umuntu wa kabiri. Semene haleluya. Umuntu wa kabiri Imana izimwohereza kugira ngo aze kuba muri uyu muntu wa mbere ukomoka mu butaka. Leopold yaririmbye indirimbo ziza ngo ese nimuzi yuko imibiri yanyu ya mibiri yo mu butaka, timuzi yuko imibiri yanyu ni inzu ari isengero z'umwuka we. Muntu wa kabiri. Haleluya. Numva umukunga washe. Muntu wa kabiri aza yakomotse mu ijuru kuma. Imana iramutanga ngo aze kuba muri uyu muntu wa mbere, hanyuma yageze muri uyu muntu wa mbere. Uyu muntu wa mbere aza n'inzu. Umuntu wa kabiri yaza hanyuma akera imbuto zikwiye abiha. Uyu muntu wa kabiri ni uzuza kutwigisha ngo
hari umunyabwenge wabajije ngo twavuye tuza dukora iki hano, nituva hano tuzaja. Uyu muntu wa mbere ntagira ubushobozi bwo kutwigisha ibiba mu ijuru. Nta bushobozi, nta bushobozi. Si umwarimu wo twigisha ibyo mwuga, si umwarimu. Uyu muntu wa mbere bomwigisha guhinga, bomwigisha kompiyuta, bomwigisha gukora imodoka, ubwo bushobozi ntahekera. Ariko umuntu wa kabiri iyaje, haleluya, azaza akatubwira ngo mw'abantu iwacu si mwiza, kuko turabo yaremye igize gute, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Umuntu wa kabiri azaza kutwigisha, azaza kutubera umwarimu, akatwigisha gukundana, akatubwira ngo iwanyu si igikondo. Gikondo icyakora umuntu wa mbere iwabo ni igikondo, wa mbere iwabo ni igikondo, sibyo pastor? Umuntu wa mbere iwabo ni igikondo, umuntu wa mbere iwabo ni kundondo. No, waba ni kundondo. Umuntu wa mbere jewe navuke ku kabara, iwabo ni ku kabara, iwabo ni ku kabara kweli, ni muri zura. Umuntu wa mbere abandi ni igikondo mu Gakinjiro. Umuntu wa mbere iwabo ni muri Amerika. Ubutaka ni ubutaka bwa muri Amerika cyangwa Europe, ubutaka ni igitaka. Umuntu wa mbere iwabo ni hano, ni muri iki kirere. Tema havana zara. Umuntu wa mbere iwabo ni igikondo, akomoka igikondo niko handitse. Umuntu wa mbere azanywa akanyanga agasinda agahwera. Umuntu wa mbere azayangana. Umuntu wa mbere yo kwiga matematike, yo kwiga igifaransa. Umuntu wa mbere nugira ibyago ukabona pasiteri wawe ntagira umuntu wa kabiri, azobarugabije, azobabwira. Umuntu wa mbere ntagira ubushobozi bwo kuvana amakuru mu ijuru ngo ayazane mu isi. Umuntu wa mbere yakomotse mu butaka, nuwo ku butaka. Umuntu wa kabiri yakomotse mu ijuru, uriya muntu wo mu ijuru nuzuza akatubwira ngo timuhagarike imitima, mwizere Imana, naje munyizere. Urugo kwa data hari amazu, haleluya, haleluya, mu rugo kwa data. Umuntu wa kabiri nuzuza kutubwira ngo timuhagarike imitima, nubwo korona yabaye timuhagarike imitima, nubwo Ukraine yateye, Burusiya yateye Ukraine, timuhagarike imitima. Nubwo kawunga yazamutse timuhagarike imitima, nubwo mayi yabateye timuhagarike imitima, kuko iwanyu umuntu wa kabiri nuzuza kutubwira amakuru y'ibiba mu ijuru, akatubwira ngo kwa data mu ijuru ntawubabara, kwa data mu ijuru ntawubabara. Kwa data mu ijuru ntazaribayo, kwa data mu ijuru ntazaribayo, barahagijwe. Wa kabiri niwe uzatubwira ngo kwa data mu ijuru ntaho nzaribayo. Kweli pasiteri ntagaho. Umuntu wa kabiri niwe uzatubwira ngo kwa data mu ijuru ntazabagipfa, kwa data mu ijuru ntazabagipfa, babakwiteka. Umuntu wa kabiri, umuntu wa mbere azatekereza ibya hano, yavuye hano azaguma hano. Umuntu wa kabiri yavuye mu ijuru, iyo umuntu yamuhawe yaje muri uyu muntu wa mbere, nibwo azayera imbuto zikwiyabihanye. Umuntu wese umurebye azavuga ngo uyu ni umugenzi uza mu ijuru. Kweli yahuye n'ibyabo, yakamilisha ibibazo byinshi biza bituma umugenzi akomera, niko biza bigenda. Haleluya.
cyangwa ngo duhabwe umuntu wa kabiri. Umuntu wa kabiri kambabwire soza, umuntu wa kabiri Yesu yaraje mu mazina ya Yesu, bagaza bamwita ngo umwigisha, mwalimu. Yari umwarimu wigisha umuntu wa kabiri. Haleluya. Domela sova. Peza la sovariego. Bagaza bamwigisha kuko yaraje aravuga ngo nimwihane mutunganye inzira zanyu kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Yes. Umuntu wa kabiri araza yigisha ubwami bw'Imana ngo arangije ibyo yari yaje gukora. Ubundi Yesu icyamuzanye mu isi ni uguhuza, ni umuhuza w'abantu Imana. Niko kazi gakomeye Yesu yaje gukora. Yaje kugira ngo umuntu wari waratandukanye n'Imana aze kubahuza. Ni abamarayika ntibari gushobora ku kazi, amakerubi n'amaserafi n'ibindi byose. Yesu yaje guhuza, kongera kunga, kongera gushiraho ikiraro, akabwira umuntu ngo dore vuga ngo data uriya ni Yesu, ni umumoko yawe. Ibwira Imana ngo vuga ngo mwana waje. Iyo relation arongera ashiraho, ni Yesu gusa waje kubikora, kandi ni wari ufite ubushobozi bwo kubikora. Niko kazi gakomeye nubwo yakoze byinshi, ariko akazi gakomeye. Yesu ni umuhuza w'abantu n'Imana. Cyane abwira abigishwa maze kubigisha, arababwira narabigishije ndi umwarimu mwarabibonye, timugende ngo muje kubwiriza, muje i Yerusalemu murindire umufasha. Uyu mufasha witwa Mwuka Wera. Yes. Ndarangije jewe ndagiye mu ijuru, bamamureba aragenda ngo yinjira mu kibira mu kingiriza, niko handitswe. Ariko arababwira ngo musisubutu ngo mwama mwiruka ngo mwafashwe abayumbe bagifatwa gutya vuba vuba bakunda kwama. Kera uyu ni umubyeyi wanje, kera gutya tukiva muri Kongo, Pastor Diedo ndabatirijwe hariya ku Nkuru Nziza. Jewe nari umuturika kandi umuyumbi, murabizi arabaturika abayumbi, hari n'abaporoga batari abayumbi, bose se n'abayumbi. Nari umuturika w'umuyumbi, mbabwira ko kandi soze muyobozi barangize tubwiza gutya, noneho bashike mu baturika nahagiye nka gatatu ija mu bizumba, kuko niyo muzehe yaraje arahitira, naje noze njayo tujaga ku cyumweru gusenga. Aho ayewe baratandukanye ngo buce zani Kigali tujare kuri ku baturika ya Kaciro, haraga Kiliziya yahabaga hariya kuri Veru ku Rugwiro. Ndagenda mumare gushika mbona ntibihuye. D'abord twaza dukora misa mu Kiswahili, Ikinyarwanda sindwemenya na baba iturembe nguni bavuga mu Kinyarwanda ngataka. Nashika mu baporo kumva biraryoshye teseba nama nigendera ariko mumare gushika aho shitse mu baporo, noneho itoro rya restaurant na ryari tangiye Kaciro. Ndagenda pastor Mukwiza ni wambatirije mu muki mumare vuye gutya ataragira icumwe, namange nasaba recommandation ndashaka kuja kubwiriza i Bugande. Hari umusaza twari twahuye mu nimbara ahantu twari twahuriye mu cuma ngo abwirize, uvuye ati Bugande kandi ko ndasubira mu ivuga butumwa ntuzonsika, atugende ubuzane recommandation je kwa pastor Mukwiza. I Bugande naje ntarageraho ndi revera mukuru. I Bugande twari ko tuba Amerika se ko yabaye hasanzwe. I Bugande kera tugishika ninde warubwazugera niko muri Amerika, niho twari tukugera hano muri Amerika harasanzwe. Noneho namanga ndo ufite iki ari ukuntu umuntu agira gutya akamavuduka akamashaka ngo Yesu arababwira ngo stop, mugende nubwo twabanye, mukabona nzura abantu, mukabona ko ibitangaza, mukabona ko ibintu n'ibindi mu Yerusalemu. Muracyafite umuntu wa mbere wa kamere. Petero yagira gutya yaragira imbugita akarasogoza Pete umuntu wa mbere umuntu wa mbere agira kanefu agira kupe azaje mu makutano ayifite, azaje nibo ba mbere. Umuntu wa mbere agira ubwoba bahanye Yesu, bamamubwira ngo yewe
aho bigeze amagare yatewe hejuru umuntu azasamaye bayi muntu wa mbere ariko arababwira ngo muracyafite umuntu wa mbere wo mu butaka w'i Yerusalemu w'i Yudeya w'i Yerusalemu mugende nimumara gushika nzoboherereza umuntu wa kabiri. Haleluya. Umuntu wa kabiri ni mwiza, nimuvuge ngo ni mwiza. Ni mwiza. Ariko ni mwiza ba ni mwiza. Umuntu wa kabiri iyo yageze mu muntu wa azahinduka agasubira agahinduka agasubiraga iyo baye pasiteri ariko azaba pasiteri mwiza ba iyo baye umuyumbe azagira ikiyumbe kiba gifite ubwenge iyo baye umuki uwo ari we wese. Umuntu wa kabiri ni mwiza kweli kwa Mungu. Arababwira ngo mugende mu Yerusalemu murinde bama bicara ku karago iminsi 50 tibarambirwa baricara baratuza. Uwa kabiri ngwaje Petero arasohoka kakanefu yamagata yakupe ndaje bigenze naho umuntu wa kabiri mwakiri umuntu wa kabiri mugende mu murindire nicare ku karago harabindira umuntu wa kabiri nizo guhindura mukutana abantu ibihumbi tugize umukutano muzi mikutano twagize iriya aba nibo bashefu bacu nibo bari Kweli. Nigeze kuja mu mibunda hariho cyagiterane uwaki warabwirisha sinzi undi mugabo bamwabwirisa umuriro uraka ariko muzi mukutano ariko ukamusanga turaziranye reka ndeke kuvuga mukutano twumvishe n'amagambo twumvishe n'ibitangaza twumvishe ariko umuntu agifite umuntu wa mbere yavuye mu butaka azosubira mu butaka iwabo si mu ijuru ariko umuntu wa kabiri azaza akinjira muri uyu muntu wa mbere hanyuma akamubwira ngo iwacu nubwo ibyago byaba byinshi iwacu si mu isi iwacu ni mu ijuru twavuye mu ijuru twaje hano kubw'impamvu z'akazi Imana tuzanye tuzova hano dusubire. Yesu avuge ngo mwarwanye intambara nziza mwarize ibyo kwizera mwicare ku karago mubwire Imana ngo ma ndi umuntu wa kabiri uyu muntu wa kabiri iyo umuntu yamugize umuntu wa kabiri iyo umuntu yamugize kugira inama agira urukundo agira neza nuzo tubwira ngo iwacu ni mu ijuru. Haleluya nuzo tubwira ngo iwacu ni mu ijuru aho ni wa Yesu yo tuzoyoyo igihe tuzoda iwacu ni mu ijuru igihe nikigera tuzoda. Urakoze mwami Yesu Pima la kota bonde varbeze efari wede la gode la kotre mana we so vari el guarde bigishijwe kenshi meta sude abayuda bigishijwe kenshi urakoze ariko abaha umuntu wa kabiri ari umwuka shime kubw'ijambo ryawe obera forme la banda benda la rideza batandukanye posta sude ibidakwiriye bahabwa ibikwiriye bakoshime Yesu Kristo imitima yabo irakwiye shime Yesu bashima ku manywa. Ijambo ryawe riravuga ngo tuzugira isoni zo kwitwa Imana yawe kuko baguhesheje icyubahiro ko baguhesheje amashimwe urabakunda uhora ubahereza makuba mu izina rya Yesu amen.
Thank you.